du da shan thlir tu te chibai vek ule tun chuma chuan fencing game Ngunhnam vai Mizoram dinhmun le fencing demonstration le fencer te interview na hun kan bang do na thlir tu te atira changa atop thenga minau thlir saktorin kan som chewani Mizoram Fencing Association MIFA hi sangni pahni February ni khan din ani a Farm and Societies noya sangni pathum khan register ni in Mizoram Olympic Association a sangni pali a register ani a MSSC a sangni paruk khan in affiliate in hemikum vek sangni paruk hian Fencing Federation of India a in affiliate ngal ani in khel tura an in thuam na fam kin hi cheng sing hi manbor vel ani MIFA din ter lama chuan MIFA shwai tu te hi an bang le a in zon chop zela kalin Ngunhnam atan po maule ruate suin an manga in hliampal te a ola chumi hnuwa chuan thir te dengin Ngunhnam atan an siama ala hla ema show an nei na an in hliam nge ani tuna chuan a man tu dik tak an lo mangta a an Ngunhnam hi a mor bokin in chun mai theilo tur ani a in vi po in akul puk thei tur ani kumsang ni pathum khan Moses Malsom twanga aizol ramhun le lal chuang liana si phir nei boy le miss lal mon pui si phir ti chu patiala punjaba certificate course an zuk zawa NS coach ni in Pimwan pui hi sports and youth services department staff ni in tuna hian coach in a omeka South Asian Games sanghi sompania khan Pimwan pui hi India team coach launi to in medal po an lo lanwal ani Ala hei kabula han miss wan pui oma ani hi coach ania intang nge coaching an kalda ti kha sha ta chak ok me mi han sai sak sela hey coaching ni tin kan kal china zinga le tlaya chon hei heng no pang ho hi an local china chuanin hei tuna hianin general warming up an ti meka chuanin coaching a hianin individual a kan zirtir china wangin amal te ten a hu ho ten til chang target te a chang chuan an hita ta footwork te kan neya chon tuna hi chon hei general warming up an ti meka chuanin a chen te hi kum no pang deute tlem alian deute kum som pasari noi lam chon ni tlang pui tuna coaching kal ho hi chu ani chuanin tu tinge local chin ti ha cha ta ban cha om de eng ang rual kal rual tia chuanin kum riat mi te pon oma chen chu a chen te chu kum som pasari te an ni le de ya chon senior fencer te po hi an local a amaro chu atam zo khi chu kum som pasari noi lam hi regular takin an local ani le tuna hianin fencer te a hian enge a chabi han khan chwa tu te an omem eng zavel ni om ve state IOA tel ve te po hian om nuala tuna kan naw hi hetami ho te po hi Mizoram IOA kan than lozin to te national a tel to te po an ni ve nual Mizoram fencing games hian andin kumkhatna achang hian medal an langala kumsang ni sompania state pumpui in elna a chhuakin pathumna dinhmun an hau hmalani under 17 14 12 gold le silver medal an la a kumsang ni somni panga hian national games a qualified in cadet national round of 16 in Lanka in anti chatawangin Asia Championship a tiltura than an nibok kumsang ni somni Summer Olympics Tokyo Japan a khan ahmad saber ni turin India fencing team telin athlete CA Bhavani Devi kumsomhi pariat mi Tamil Nadu state chu atela avoi khatna a Tunisia mi ne in adotlia France mi ane talo ani Paris Olympic a chuan qualified anom zui talo Fencing Association of India hi sangkhat zakwa somsari pali khan din ani a kumsangkhat zakwa somkwa pasari khan Indian government chuan a recognize Indian Olympic Association Fencing Confederation of Asia Commonwealth Fencing Federation le International Fencing Federation in Thunzomin anin affiliate tuna hian MSSC Sports Discipline 33 affiliation anom meka chumizinga chuan MIFA po hi antel ani Mizoram Olympic Association hian Sports Discipline sompasari anom mekbok ani ole hei kabula hianin Superior Games and Sport Association Secretary Nilai me ku sim elena soma oma ani zona ke han zon bele anga
kapu hemi fencing hi helai a hun chui ti ha inge van nei ni diem và này cái nhìn chỉ khóc mấy hay lại à chụp mình cái trắng thế Games and Sport ang phone lệ có ta ang phone cái lom thế nè anh đi cho nên anh tiếng nghe CP Games and Sport thì hay malak pui na te in nem anh tiếng nghe in thổ hậu thì khá cha tầm sa công thế cái thổ hậu này trả hay Games and Sport nói sport discipline trong cái này thì gì người miền này active berpol anh chuan anh mà đi malak na sport discipline trong anh mà đi malhian mà làm mấy chuyện na hàng anh còn tụi biết cái gì ruột chuyện na hàng anh malak na tiếng thầy anh enjoy ông cái gì thầy chuan đi đâu mấy anh đi chuan fencer thì hi anh CP khoa sau anh niệm nghe muốn đang trong cái phần anh lâu câu về chuyện em thì ha thành phải sắp lại tu na mi bi ki chu atang puin dur tlang lam le CP lam deuh vek hian ni anh chuan muốn đang trong cái lâu câu chu tam po ha the welcome back thì này welcome back thầy ang chu local touring kan base ani chu man lai chuan Ngunhnam hi ral do nan mi tha nan an lo mang china tuna chuan in el nan in fiam na chi khata an lo mang ta ani sangkhat zakwa som pathum khan ram pakwa te chu friends khopui perisa anin mukhoma international d stream international fencing federation andina sangkhat zakwa som palia avoi khatnan fencing tournament an buat saya sangkhat zakwa som pakwa khan olympic games a singlu ani tournament rules an siam ani ole he gabula hianin Mizoram Fencing Association executive committee member te an oma masai din me shatina te na nai sela kaming chu lalman kimini a ma bok venga cheng kan ni kaming chu jasmine ni a loi pu venga cheng kan ni kaming chu h fanel bia ke ani a salim venga cheng kan ni h lalom ki ma kan ya cpr a cheng kan ni alo mom he mai kabul mi hi kan zo tanga mizo fencer te tan hianin enge an ma kwa ni chance an nei chai tiam i mizo te hianin fencing hi kan la me sha the kan tan chuanin game tharani a e wa hianin state level tam po hianin i fencer state tan na chuak ni ol samai ba ka i state dang te poi chutin an sang bi vak lo ni chu fencing lama hian e vai international thleng po hianin i kan thei ve kan ringa chuwang chuanin i mabak i future a he a game hi cha kan ti so lo mom me ani chuan sei ve du te ine ni fencing hinya soilan ta kan khan game mizawina kan lam hel shat tam sia lawani hengte he ai tam hian han mel shat tam le le helai muna po he academy coaching class te pekrang ani china hengte he ai tam hian han shata bila bizo chalai te tam po hian kan future la bil zel theina tur ani awang khan he ai hian lo zir te poi lo tab se mel shat chadle zwalte chakati or just me hi kan zo tanga fencer hi mi pa le me chaten an khel thei ve ve mi ti kham than soi sak ve le la fencing hi mi pa le me chetan a khel thei ve ve a big takin me chetan hian chance a tha a chan chu state level anga po me chia hian khel an latlema international a po hey olympic game ani awang hian me chia fencer an tlema awang hian me chetan hian chance a thale zwan ani kalome opuma lo ma hi kan zo tanga CP ani chutmut ani boka enge CP fencer CP ra hianin fencer an tamem chalai te hian an ngai hluem ti kha sha ta chak oma ti chuan veng danga chang te hian local an omem enge a harsa em ti te kham than soi sak ve lela nia cp lam hi am hun ma kan nei na sa nelai coach kan nei na mun te lo ni boka atam ber kha chu cp mi kha chu ni sim shima angai pon ngai lu viewing ka ria tin cái mani veng thenom song dur tlang ti vel tang po son ron kal anom ve reng boka tin chu baka veng danga helama tui mi te kan lo om theya chung te tam po chung kain hong veka helai muna po hem min ron pan chil thei thawa chumi baka chuanin mun ma te an nei chuan ke mani po hian an mani mun ma nei dan zir khang kan pan chil theya bungruwa te po kang keng mai anga ka tiang khan coaching kha sipir pon lama po pek thei vek thawani in beina hian chithum events thum a oma chu saber ipi le foil te anni saber chu cutting trees cutting weapon antimaya konga chin chunglama in sa tur ani a ipi chu achuna in chun tur ani
heta hian taksa pumpui ke hmor atanga lu thlenga chhun holfu chuan point ani zela ipi a hian electronic jacket an hmang ve lova ma se sensor bodywear mangin machine a allow detect ve tho ani foila hian electronic jacket an ha a ombor le hnungzang bor chhun fu in point an mu thei chhun fu apiang khan scoreboard ta alo lang zel ani game khathi bout thum zel ni in bout khat reizong hi minute thum ani bout khata hian pakhat zokin point nga a hmu to chuan anti top chin a khelna chhuat hi aluminium pher ni in 14/2 meter a zaw ani ole he kabula han senior fencer te an oma ani hi an in specialty na te lo nei donila atma sign an hing le eng game ma nge eng category nge an khel khala sai sala cái hi lerin sana kania senior fencer kania sebar ka khel thin ani cái hi Emmanuel Siram eng mo ya kania foil ka khel thini cái hi thachung no kania sebar ka khel thin ni tang varin chana hi kan zo tanga engtik aching nge ilo khela fencing hi coaching a hianin experience te inayam ti kha han saila ka khel na hi chu rai ve to a tin coaching jeng te po hi hei miss in dei lo chang hian ke pon kan pek pui ve lop thina ka khel na chu arai ve to viawe nuami tiam nangman anuam hi katia lu do chona chuale thei to lo ril ru pek tak chuan chuwang chuan game smart ta kan boka anuam khop mai e game hi he kabula mi hi kan zo tanga national ate ikal to em khel to medal eng zaweng ngi lo don le to national hi sang hi som phat da tang hang ka sin ve to ka sin nual to ma se medal kan lak na tak hi chu voi thum vel kan la to ka hriat china chuan ka sin ma sak ber hian tima silver kan la ke data hian chuan sub junior silver kan la boka chuan ka voi ni zinna hian bronze individual ka la chuan tima bronze thau kan la boka chuan ka voi thum zinna nge voi li na zoka han bronze kan la boka tima chu jong chu ni ka medal lak le ka zin vel chin chu alo mom hle me ani chuanin enge experience te inga to anga enge no pang tuna lo tel thar te hianin enge mahun engan nei ni chan an tum tak taka ril ru zong zong an seng chuan hlotlin thei lo na chan turom lawa mi pon an theia thei lo na chan tur hi chuom lawa ma se chung zong zong a chuan in sum thei na te nga ya tum ru na te nga ya chung zong zong ne na an chang chuan an theiang daring alo me pucha hi kan zol venga ikhelna rei to em rei ve to sang ni so matang hang ka khel ve to ani chuanin medal te la ve to em medal hi la chi lo de ma se quarter final hi chu a thleng ve to fencing hi individual le team a khel chi ni in mi pahni in kara khel ani team khata mi pali an oma event khata hian pali an tela chumi te chu pakhat chewin pula anin khela voi khata an pali khan an chak thei ani fencing games hi electronic mangvek ani a electric apparatus manga in khelin point po electric digital manga chinchia ani a electric sensor in allow detector chu referee in chashnan allow mangta ani ole he kabula hianin senior fencer te an oma voinia championship an khela an chaule me an hi medalist te an nia silver bronze le gold te an nia masa in zona te kan zo tanga I eng event a ngi khel le ke hi foila ka khel ani mi eng zangai tum mi paruk kan nia avain chuan mi panga ka tum ni chu ha thla ke ma shi omem ha thak ve thau me in fit le fit lo kar ni ve de ha thak le thak lo chu mom hle me kabul mi hi kan zo venga eng event a ngi khel le sebar event mi eng zangai itum kan vai in mi panga kan nia chuanin mi pali zinga khan pathum ka hne pakhat kha ka hne ani le tun chum ni lawa hianin championship emo tournament vela emo gold medal ilo la to em la to voi ni kal to hello om hle me
ole hei ka bula han fencer te anoma ma sain an hing le eng tigi an khel ti khala sai se kaming chu Samuel Vilram rat puya ni a ke hian sebar event ka khelani kaming chu lerin za vasha sel nia ke hian sebar ka khelani kaming chu lerin sa nia ke hian foil ka khelani kaming chu es violent din puya nia tu hian foil event ka khel me kani Martin Larot to ania City Bank para check kani lo mom he me kumeng sang ni som pakhat itel na rate em ai ti ka chingay ta la re vak lo tu kuma changin nan oh lo mom di ko masa tay mo thama sa ta lo mom me ani chuan eng ti ga nge eng ti ka chingin nge fencing hi coaching in local sang ni som pakwa re to he me anang sang ni som pakwa tang ani nang eng ti ka chingin coaching in local sang hi som hi bo vela tang khan sang hi som hi pathum lo mom he me hey kabula fencer dom tak tak te khel tham tak tak te oma national ate inkal to em state tan chok to em ti kha o kal to e Mumbai na shika khan sang ni som pakwa khan Mizoram tan bronze kan zuklani lo mom de na kal to ne em Maharashtra khan bronze kan zuklani sang hi som pakwa nang kal nai nei to em national ate nei ve to Kerala ale sub junior khan Kerala khan kan kala chuanin cadet under 17 khanin Uttarakhand Halwani khan kan kal bok medal lai medal chu la chelo maila best of 16 khan thenga Asian Championship khel thi tu khan kan tling ani nang national lai kal to em voi kal to under 17 cadet Uttarakhand he me chuanin zona tlem kan zot ve le anga coaching hi engtai nge zi nga le za tlai lama te ming kal chin zing lama le tlai lama han kan kal tlang pui ni chuan enge fencing hi khel chan sha ta bang cha om ve om han sa fencing ka khel chan chu India ram ta na zin chwa hi ka chak chuan ke mai min motivate boka chuan kanun na min siam chha boka kanun min siam chak boka ani le Mizoram event balance ya min idel thawem ta chan del ve chin o state ta hian ombe ole he gabula mi te hi sub junior fencer tuna championship kan khel ta ka medalist kha annia anni hi he an fak om hle me ya an bula kan chthei te phoi kan in chwang hle me an ming kan zot bereng reng ma som hlui evening si valor ke renga eng event a nge khel le foil cadet sub junior mi eng za nge i nei shem pali ha tha kem ha thak ve tho alo ombe ani nang eng event a nge khel le foil sub junior under 14 ani chuanin I tuna I medal la tur hian I lo chang na sai meng tiangin nge I lo in wat se chang ve na sai hei pani na te kan ve thia ka lom khop mai alom om lu to ke le he ka buli mi hi kan zot le anga eng tika chingin nge fencing hi I lo khel ve shim le sang ni som ni pakha chang han khel chana tira chan som phal vel gania kha han ka u te hi an khena rai ve to chu a khel chang han khel ve ka chak ve wa khan khel mis man pui han khel hon ta chon kan khel ve thei ta khan kan chang chato kan khel ve ya practice po min practice chapui lu tu ga chon ama sarap jang te kan ho ve thei kan lo mo to ga alo om le me ani chuanin practice po ikal cha chinem zinga le tlaya mi kal zinga ba kan kal ngai lawa chang lek la te ang kal ta an man chang yan ya mis man pui boy ve the ma chu a man chang yang practice ve lawa te ma lu tu ga chu kan lo mu to ani chan mo I pakhat cha ka zot le chenga I hemi dinhmun thleng tur hianin enge poimo iti kha han sei ve reng reng te hemi dinhmun hian thleng tur chuan masapera chuan pathian te kan te pathian chuan lam thu te ka soi tu chuan miss man pui ama zar hian kan te chathaya ma zar hian practice te po chata yang kalve thia chu nuam ma ama la chup tu sit tu dan chu kan nei chona wa chen kan lam anwa ni state khat team khat achangin mechia le mipa somni pali an participate theya chuta chuan event pathum foil ipi le saber a oma foil khel chuan foila chau an khel theya event danga antel kop thelo ani
Ola he kabula han tlangwala rin sana oma ani hi senior fencer kam coach ania helai hmuna miss wan pui omlote aman lo chang te a lo pui tu le engki ma no pangte lo bai pui chin tu ania ani hi komna hun toite kan nei dona ti chuanin tun championship a hianin mi engza borvel nge lo tel ti te kha min han soi sakla ale tun championship a hian mi somruk don kan in ziak lo ta amai ro chu atel taka hi chu mi somnga le tlem borvel kan nia atel lo hi zirna awang exam nei awanga ron tel lote ani loma mi somnga le tlem borvel ani thai ta ni ni chu in chathem vele metro ani chuanin I eng category tinge oma eng events nge ti te kha eng nge ti kha han soi lela event kha soim ha satta ila ipi le foil le sever alo omta te chuan category a hian U14 te boys and girls an lo nia under 17 boys and girls ten lo nia tin senior kan tia adu achua thei to heta under 14 ami hodeng te pokhan chuak thaya chunga chon open kan te du kha atel thei to chung ho chu ani ti na ani chu wa bazaw hle metro ani chuanin khoi muna changte nge si phir chaw em ni lo khel ti dekha khoi mundanga china lo khel ten omem kumin chu alom om ang reng reu khop me kan ama hun ma salam pang kan soilan ta kan khan kan costume kan man ruwa hi atau tu ruwa chu wang chu mun sang sa ka in zar phat lei thei lawa chu ti chung chuan hi chan mari chang te le dur tlang a chang te khoi mo chang hen an ron tel ve a tun rum chu ani ho pe kan ngai lu le zual viau ani ani chuanin tournament chung changa ka zo ba ka chi khan soi du te nem fencing hi mizautan chuan game la tuai tir deuh tura te kan ngaia amaro chu he kan hnunga hian banner aron in tara avoi som pangana state championship lai kan local pui to henga hian mizawa po reilote mani local piang ani lo zia atilang chiangin kan hredewa chuta chuan mizauti hian mahun eng tak kan nei akal kong zong teng te po hun masalam pa kan lo soi to hang kha shareng chungin mizau teng te hian kan teima ka kan training pe phot chuan sang tak kan thleng thai ani chuwang chuan thanem ngai le zual dau turin le azir du apiang teng te po ron zir zel turin kan in som ngal bok ni sela thome state championship kan nei hian loman kan nei thina prize money ang teng te po kan dong ve thina tin kumin phei chu tlemin kan setlanga golden jubilee te aloni kumani sport lampanga chunga tengde chuan kan sum fai tengde po atam angreng ro khop maya chumdang ai tho chuan fencer te engemo za pusuk thei thil kha anivea kan lom khop mai a sarkar lampanga tengde poti kha achi ro kha chu asoi thei che lo dewa khami chin thleng ta han ni mai sala tha ome lo me ani chuanin fencing hianin enge malak tur tharte in neem chungte chu han saila hei kumthar lampanga hian kan soita kan khan under 14 te junior te senior te kalna hun om chhole dona chunga tan teng ko chong kain bot sei chongal mop boka tuna state championship hi chumdang le kumdanga chuan state championship hi national culture te qualifying round kan khel thina chu state championship point mo na khanita tuna po hian khang kan result atang khan engemo za chu kan la ve thina ni ti kha kan soitel bokani chu alom ome Mizoram fencer te sang taka in thlen turin do sakna kan hlan chewani Nili le ninga December sangni somni panga khan Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Celebration 15th Mizoram State Fencing Championship sangni somni panga chu Fencing Hall Multipurpose Indoor Sipira Mizoram Fencing Association buat sein nei ani heta hian infirmary fencer somnga telin events tithum foil ipile sebara te categories pariata anin ela chungte chu sub junior foil boys sub junior foil girls sub saber boys cadet foil boys cadet EP boys
senior men's saber, senior men's EP, senior men's foil te ani. He championship a hian gold pariat, silver pariat le bronze medal som paruk semchua ani. Ole khati zong kha fencer te ne na interview na hun le fencer te zetla kan thlir ho the te chualo ni le ta a thi tu zong zong te in chunga lo pro kan suya kan program te min hu saka min lo thir ze tuin kan som choni